Приора бародару соли 2012 бисёри бачаҳо хоҳиш карда буданд. Задни камера кор мекунад, 6 моҳ ҳуҷҷат танировка ҳам дорад. Гуфтим шумо. Бо объеми мотораш як гашта бензин, як гашти 16 бензини холия, ё? О ба номер чанд сум гуфтем сака нақша? Ба номер 35 шафна бе номер 32 та. Номер ярмаша. Бо муомилаам дора номерош 287 64 24 53 занг мезанем. Бо яка барои шумо раво хай пурратар маълумот метавад. Вале масъалаи кузов кашиш чӣ хел аст? Ҳар ҷо шакар 100% гарант. Мерседес Е-класс бачаҳо соли 2007 японка. Хуб ҷамъа ҷоша ба навор мегирем, тамошо мекунем. Ҳуҷҷат танировкаш 1 соли рона. Хуб 4 та баллона, салонро ҳам мегирем, салон шайк тамошо мекунем. Хуб дарои электро, салон сия. Хуб панорама. Дарошти халат мешавад. Хуб 4 дар электро, мултирул, автопилот, хуб коробка автомат, кондиционер кор мекунад, печка, хуб лук. Хуб як ай туро мегирам, тамошо кунед. Неки улаташ беҳтарина мошина. Бензини холия кан? Объеми мотор 3.5 май. Бензини холи газ задагӣ умуман нест. Фақат як номер мегирид, тамом мошина ҳай мекунед. Хуб нақша чанд ҳай гуфтед сабуша? нақша чанд сум гуфти яка? Яка 125 та бо савдо бош. 125,000 бо савдо. Хуб ҳам номерои телефон табук камон. 900 92 92 91 63. Ин масъалаи кузов соз якан? Кузов бо бадараш тоза. Калук дора. Гуфтум шумо. Toyota Belta бачо соли 2007 вагон, объеми мотораш 1.3 бензин. 5 литр аз худ дора мошин. Оз як салон шам мегирам бародаро, салон шайд тамошо мекунем. Бисёри бачо гуфтавдан мошинои вагон ҳам бигир. Даро электрай. Хуб коробкаш автомат. Хуб кондиционер кор мекунад. Люк надора. Лифт сидени. ҳай бу номероро мемонем занг мезанем барои шумо бо хай бештар маълумот метавад. задни камера кор мекунад. хуб ира нақша чанд та гуфти яка нақша? 70,000. ҳам номерои 96 96 92 кор мекунад ҳа? 996 96 92 70,000 занг мезанем хай бо барои шумо раво пурратар маълумот метавад. бародарое ки опелои астраш пурсидагӣ будем, хуб ин якта соли 2004 боз ҷамъа ҷоша ба навор мегирем, хай бо худтон пурратар маълумот мегирем. Танировка кардагия 9 моҳ ҳуҷҷат танировкашай. бо 4 та баллона, салон шайк мегирем, салон шайк тамошо кунем. хуб салон сия, дари қафо ручное, коробкаш механик. хуб 3 та монитор дорад. дари пеш электрай, мултирул. 381,000 пробег дора, коробка механик, кондиционераш кор мекунад.
хуб лук надора. объёми моторуш як гашти спорт ай бензини холия. сори бачаҳо ҳам хеле хоҳиш карда будам. нарса чанд аст гуфти ака? 50 та 55000 ҳам номеро ҳамон мешава номероро. номерош 948 1488. хуб занг мезанем бачаҳо хай бо барои шумо пурратар маълумот метаҳам. хуб ина бардор як Toyota Beltaи дига аст. солаш 2006 объеми мотор 1.3 бензини холӣ. мошин экономични 5 литр расход дорад. характеристикаш ина мехонем автомата 4 электро аэробар кондиционер климат контрол лифт рул. ҳами чизо ҳастанд дар мошину ха? дарош маҳкам ая? дарош маҳкам дай бачо. ҳеҷ кона мекунам. ин клитош нест дар бародаро как дарош маҳкам ай. салон шана вагон ай хune ки ҳолаташ беҳтарин айна. хуб нарша 60. ира чанд ҳафти ака 60? 69000 номерош 996 96 92 69000. хай бу азонан мешавад. Toyota Axio бачо люкселаш. солаш 2007 объеми моторош 1.8 бензини холӣ вагон. хуб бачо идаки ҳам хеле маъқул астай. занг мезанем барои шуморо бештар маълумот метавам. 4 электро мултирул. коробка автомат кондиционераш кор мекунад. старт стопай кожаный салон. идёт хангбенек. нарса 90 ҳафти ака 90000 бо муомила дора. номерош 900 номерош 996 96 92. номер як ҳамаш ҳам мошина якай Toyota Axio Luxel Fielder Sport. хуб Toyota Belta науш Toyota Axio Luxel 2008 сол. кадомаш маъқул мешавад ҳастай номерош занг бизанед ай номи канали автолайф салом расонем хай бо барои шуморо бештар маълумот метавам. номер як ҳамаш мошина якай. Toyota Fielder бародаро солаш 2008 Sky Sport. ҳозир ҳам шабанавол мегирем тамошо мекунем вагони ай обзорни камера кор мекунад. мошино расмамош камшидагиан ишадаро шави какак. хуб 14 электро авагреф сидени. хуб старт стопай коробка автомат кондиционер кор мекунад. люк надора. салон сиёҳ. як хафон мегирем бачо тамошо мекунем. филдерам хоҳишмандо бисёр буданд. ана объеми моторуш 1.8 бензини холӣ.
این اختم بودی بین برادران خودت تو ماشینا ناشه چند تا گفتی کیرا 85000 سال. با 85000 نمی ریاد برادرو همش ماشین هم یکم کدومش معقولتون میشه اینا تایوتا بلتا اکسیو لوکسل فیلدر 85000 نمروش 996 96 92 کدومش معقول میشه اینو می کانال افتولای زنگ زنی سلام رسونیم رو ارزانانی میکنم